Imaynalla kasankichis llaqta masis wawqi panakunas ñañas noqa waliqlla kasani. Hamuychis chimparimuychis kunan p'unchay qhawarikusun kay imatachus ruwaymunan kay Samuel Doria Medina nisqa kay suyunchispi. Payqa candidato nin, pay yaykuymunan gobiernoman umalliq kananpaq suyunchispaq. Chayman hinataq pay wakichin imatachus ruwanqa chayta uyarisun imatachus ninqa. Chantapis nin, las 5 prioridades para salvar Bolivia en 100 días nin. Payqa nin, phisqa ruwaykunasta ñawpaqman apananpaq Bolivia suyuta pay ruwanqa pachaq p'unchaykunaspi. Noqa mana chayta kasuymanchu imarayku. T'ukusqay nisqaykichis. Noqa kay videos ruwanaypaqqa asqa videos qhawani imaynatachus runa tapun payta imatachus ruwanki chay sonseras tapunku. Mana tapunkuchu maymanta urqunki qolqeta imarayku chayman mañakamunki imata qunki qolqeqa sunanpaq kanman ruwanaykipaq chayta manchaykunas tapunkuchu imarayku dólar apamunki maymanta apamunki imata qunki chay dólar rayku machaykunas tapunkuchu. Paykuna tapunku masqa empresas niyuq kanki, masqa watatañachus empresario kanki, sonseras tapukunku. Chaytaqa qankuna yachankichisña imaynatachus pay maymantachus qolqe urqun. Payqa karqa ministro de Economía. Chaymantapachas 100 pay empresas urqun. Sutinpi maymanta qolqe urqun tapukunaykichis tiyanqa. Chayman hina kunan uyarisun kay videopi imaninqachus chayman hinata noqa t'ukusqayta yachaywan yachayta masqani chayman hinataq noqa nisaykichis imatachus t'ukuni imatachus tapuyman kay runata. Kunan uyarina. No es lógico ser el empresario más grande, más exitoso en un país que se está yendo a la quiebra, ¿verdad? Yo digo, nuestra economía está mal, está herida y está sangrando. El no haber, que no haya dólares, que no haya carburantes, que es como una hemorragia. Entonces, lo que voy a hacer es resolver la hemorragia en 100 días. El principal error, el principal problema de los que han gobernado los últimos 20 años es que hay un principio fundamental en la economía que dice, si el Estado no lo resuelve, una empresa no resuelve, el mercado lo hace. Por eso nos hemos puesto como meta que se puedan generar 1 millón de nuevos emprendimientos en los próximos 5 años. ¿Cuál es tu mayor sueño pendiente por cumplir? Cambiar Bolivia. Bienvenidos a un nuevo episodio de 360. Chay uyarinkichis chay nisqanta kay Doria Medina nisqa. Qankuna yachankichischu imaynatachus pachaq p'unchaykunaspi Bolivia wahinaman tukuchinkuman. Noqa nisqaykichis ma atinmanchu. Ichapis atinman pay qolqeta tukuy laduman apamunman, tukuy laya suyusmanman t'akamunman. Ari, chaywanqa atinman. Chantapis mant'akunman chay qankuna runa qasillatachu qunkuman qolqeta mana chari. Noqa qankunam hamuykichismi wasiykichis maniykichis mant'ariyo qolqeta qankuna ninkichis mana imata quwanki noqa qolqayqa saqisayki chayri. Hinata qankuna munankichisman wasita, autota qolqirayku, Kikillantaq pichus mant'ay munan kay suyu Boliviaman qolqetaqa mañanku hallp'ata, chanta paykuna ninkuman noqayku oro munayku. Qoyaminaman riykuman chay urqumusayku uruta ari qolqiqusqayki nispa. Qankuna chaytaqa mana tapukunkichischu, qankunaqa qolqilla munankichis. Qankuna kunan mikhuy munankichis chanta kaymanta hasta ñawpaq
hamuq pachaqpiqa mana mikhuna kanmanchu. Chaytaqa mana chaytaqa hawarinkichikchu. Sapa phisqa wata kikillampuni, mana wahinachu kay suyu Boliviapiqa kikillampuni. Noqa ñapis hunt'asaq ñam tawa suqta watayuqña kani. Chay tawa suqta watasniyuqpiqa mana nimatapis ruwankuchu. Imarayku paykuna qullqilla apakapunku. Mano qanchisraykuchu llank'anku. Paykuna llank'anku paykunapaq. Hapaq runa tukunankupaq nuqanchistaq waqcha wawa hina purinchis. Chaytachu munankichis. Chantapis niykichisman wahina tukunanpaq suyunchisqa. Tukuy wahinaman tukunanchis tiyan. Nuqanchis chiqnikunchis kay china suyuta. Imarayku paykuna ninku, ay paykuna hamunku, urunchis apakapunku, tukuy ima apakapunku. Imarayku hamunku paykuna. Paykuna munasqanraykuchu hamunku. Paykuna hamunku kay presidentes, kay umalliqkuna rinku suyunkuman qullqi mañakuq. Gobierno chinamantari ninqanri imataq wanki noqa qullqita qusayki chayri. Mana t'uru umachu umalliq chinamantaqa, astawan yachayniyuq. Kaykunaqa qullqi urqunku imapaq nuqanchis ch'inyachiнаwanchispaq. Kay qullqi apamuniña imata munankichis ch'inkaychis nuqanchistaq qullqi rikhuytawan ch'inyakunchis. Manataq tapunchischu imatari kunanqon kay Boliviamanta pichus mantanchay qullqiman chaytari nispa mana tapukunkichischu. Kunan nuqan tapukuni kay umaypi uyarispa kay runata nin, imarayku kay Bolivia suyu dolarta apaykachaymunan. Imarayku qullqinchu mana qullqinchu nuqanchispa qullqinchis tiyapuanchis bolivianos sutiku. Dolarqa qullqin kay Estados Unidos pata. Mana nuqanchispatachu. Imarayku apaykachaymunankichis. Imarayku tukuy t'ukunku tukuy ninku chay qullqiqa atiyniyuq. Askhaman tukun. Chantapis rantinapaq hawasuyuspi chaywanqa rantisunman. Ranqanapaq. Chayta niwanchis chayqa ay nuqanchis niyapis qullqi astawan atipasun astawan ganakusun qullqita chayraykus nuqanchis dolar apaykachananchis tiyan. Mana. Ari, cosa kanman chayqa si nuqanchis kasunman uq suyu Norte Americamanta. Mana kanchischu nuqanchis bolivianos kanchis. Ma charaykus nuqanchis apaykachananchischu tiyan chay qullqita. Nin, imaraykuchus nin, porque piensan mantener sus ganancias cada vez que sube el dólar. Imani munan chay. Sapakuti dólar wicharin, sapakutitaq hasta un qullqita hap'inchis. Chayrayskulla nuqanchis apaykachaymunanchis. ¿Acaso tukuy Boliviapi comercianteschu? Ari, chay ukhun Bolivia ukhupi comerciantes huch'uy comerciantes tiyan. Chaykunasqa mana dolartachu apaykachay atinkuchu imarayku ma askhatachu paykuna qullqita hap'inku. Pichus hap'inku askhata chay pichus mercaderías apamunku waq suyusmanta volquetaspi containerespi chaykuna así astawan qullqitapis apaykachankuman. Chayman hina nuqa tapukuni sapakuti dolarllatapuni apaykachasunman chayri. Imapi bolivianosta tukuchinman. Mana nima valorniyuq kanmanchu kay qullqinchis. Manataq atisunchu rantiyta nimata.
Imarayku noqanchis yanapasanchis chay dólar apaykachaspa kay Estados Unidosta. Paytaqa astawan kallpayuqta ruwasanchis, noqanchista ch'uchali hina tukusanchis, mana kallpayuq hina. Qankuna hinatachu purimunankichis sapakuti. Qankuna tataykichis piskanman hina Estados Unidosman ari dolarcitos qoriwayku nispa hinatachu purimunankichis. Mana chari. Chayraykus noqanini. Chantapis chinkachisunman kay soberanía ninku. Imani munan soberanía. Imaynatachus noqanchis munasqanchis ruanchis. Manaña chayta atisunmanchu. Imarayku Estados Unidos nenqa mana kayta ruay atinkichischu noqa dólar munankichis chayqa noqa munasqay ruanaykichis tiyan. Chay soberanía. Chantapis soberanía chinkanman Bolivia ukhupi Boliviaman hawasuyuspipis chinkallanmanta. Imarayku ma atisunmanchu qolqenchiswan nima ruwayta. Machay kananpaqa kay runas imatachus nimun. Ari dólar rikhurichimusaq nin. Chayqa sutikun dolarización. Chayqa mana kosachu llaqtanchispaq. Imarayku ñawripusaykichis noqa kay Castilla qallupi qillqararqani mana qunqanaypaq nin. Cuando se usa mucho el dólar en un país, se llama dolarización. Esto debilita nuestra moneda, devaluando y su valor pierde. Chayta noqanisaykichis, pichus apaykachan anchata dólaru Bolivia suypiqa sutikun dolarización. Chanta bolivianosqa man nimapaq kanqachu. Tanta papelpis kanman hina apaykachasun dolarninchista. Chaytachu munankichis, mana chari. Chantanin, si no se usa la moneda boliviana, no servirán para comprar ni hacer transacciones nacionales ni internacionales. Imarayku, tanta papel kaqtin hinari, nipi apaykachanqachu. Pichus apaykachawasun Estados Unidos. Munasqanta imatachus ruwaymunan, chayta ruwasunchis. Mana chay kananpaqa noqanchis bolivianusta apaykachana tiyan. Sapakuti. Bankumanpis bolivianos, tuku ima bolivianospi. Nin, el uso excesivo aumenta la dependencia económica de Bolivia. Chayni saykichis, noqanchis tatanchista hina hawasun Estados Unidosta. Mana chay kananpaqa, yachankichisña. Mira, mana tukuchinichu ñaurita, el uso excesivo aumenta la dependencia económica de Bolivia hacia los Estados Unidos y otros mercados internacionales. Chayqa mana Estados Unidos llamanchu qonqorikusun, tukuy suyusman qonqorikusun. Qankuna chayta munankichischu qonqorikuyta, puriyta qonqorikusqa puriyta munankichischu, mana chari. Imatas ruankichis qankuna, t'ukurinkichishchu manachu. Este puede ser problemático por el tipo de cambio y los cambios de políticas económicas globales, como con los aranceles. Noqanchis mana apaykachasunchu bolivianos chayqa, pichus ruwaymunan empresata, mercadería apamuymunan waq suyusmanta aranceles wicharin. Si noqanchispa qolqinchis mana nimapaq sirvinchu, dólar rantinapaqqa astawan llank'ananchis tiyan burruhina. Rantinapaq dólarta. Pichus rantiyatinqa, pichus negocios, pichus empresarios, noqanchis di waqcha wawas hina por eso.
Lo más importante, la dolarización puede complicar la lucha contra la pobreza y la desigualdad dentro de Bolivia. Puede verse excluidos, vulnerados de la economía que requiere transacciones en dólares, porque todos pueden acceder al dólar. Mana tukuychus antiyat suman dolarta. Mana imaniman. Llank'aspaqa ichapis sueldon kanman 3.000. Empresarioqa apaykachan 30.000. Pichus hasta un rantiya tenga dolarta. Empresario. Kankunari mana. Nimapaqpis kanqachu. Chantapis kalqallanita. Imata ruwakunman mana dolar apaykachanapaq chay chikata. Usar nuestra moneda y el dólar al balance, al tipo, al valor del boliviano. Imanimuna. $1 kanman, un boliviano. Mana $1 8 o 10, 12 bolivianos chukanman. Imaynachus kunan kaypachapi hina apaykachasanku. Chayqa sapakuti valor hasta askaman tukusan. Hasta un wicharizan. Chaytas rasuman. Chantapis el gobierno puede hacer políticas monetarias y fiscal. Ejemplo, ofrecer descuentos de impuestos a las empresas, hacer sus transacciones en bolivianos. Imanimunan chay. Pichos empresarios zanjanku, imatachus apamunku waqsuyusmanta, empresarios zanjanku kay Bolivia ukupi, si paykuna apaykachanganku bolivianustaqa, gobiernoga chay impuestos ta aranceles mana askatachu mañanman uchkitallata, chay manjina hasta un yanapasunman qolqinchista. Chayta nimunan. Además, establecer leyes que obligan a ciertos sectores y operar en moneda local. Imanimunan chayta. Kamachita ruananku tiyan gobiernopi, pichus chay empresarios ruaymunanku imaniman hatun empresata, chay imagina ruasqanta ranqaymunan, chaykunataqa leyman kamachiwanqa nina tiyan bolivianospi ranqanayki tiyan ma dolarespeqa. Chayta nimunan. Chantanin. Fortalecer la producción local para reducir la importación. Imanimunan chay. Paynin, 1 millón de empleos waranga llank'aykunas ruwasaq. Cosachakanman chay ruwananta. Chay ruwananpaqa qolqet faltan. Maymanta qolqe apamunqa. Imata qonqa chay qolqerayku qankuna chayta tapukunaykichis tiyan. Imarayku uchikallataña apamunanchis tiyan waqsuyusmanta imatapis. Llaqtanchispiqa mana kanchu empresas. Imarayku noqanchis huchayuq kanchis. Noqanchis tanta rupanta kay Estados Unidos, kay Europaman llaqtanchisman apanchis. Chayta churakunchis. Empresarios pichus mosuq achas ruanku machayman rantinkichichu. Mas rantispaqa maymanta sueldos paganganku llank'adoresman mana ranqaqtinkuri achastari. Chayraykus hisk'anku empresaspis. Hisk'akunku mana kanchu llank'ay, chayraykus noqanchis tukuy imata ranqanchis. Chay wajina kananpaqa noqanchis tanta rupata manaña apananchischu tiyan llaqtanchisman. Nitaq gobierno hap'ikunanchu tiyan chay tanta rupasta waqsuyusmanta. Chay imagina imachus ruwakun llaqtanchispi machayta rantinanchischu waqsuyusmanta. Noqa niman wasi runapaqa rantinku wakinkunas cerámicas chaykuna rantinku waqsuyusmanta. Apamusqanku kay Boliviaman chayman rantinku. Imarayku
Pichus kay cerámica chaykuna ruwanku kay Boliviapiqa aswan karupi zanjaymunanku. Pichus apamun waq suyumantaqa mana hinachu valen, uchkitalla valen, chayta rantinku. Chayraykus mana kanchu qolqay llaqtanchispi. Chayqa ichapis llank'ay kaqtinqa waqhinaman tukunman. Mana nuqa kay Doria Medina nisqanta kasuymanchu imarayku. Mana akaso layqachu imataq pachaq p'unchaykunapi ruwananpaq chay chika dólares chay hina llank'aykunasta mana hinachu. Qhawariychisa kay China suyuta. Paykunaqa iskay kinsa phisqa soqta pachaq watasta ñawpaqman lluqsinankupaq ñak'ariypi kawsanku. Paykunaqa mikhunku tukuy imata ruwasqanku chay ukhupi suyun ukhupi. Ma paykuna nuqanchik hinachu tukuy imata rantinchik waq suyusmanta. Paykunaqa kay yachayniyuq llank'anku. Kunanqa kallpayuq, tecnologiyayuq, tukuy imayuq qolqayuq. Imarayku paykuna ninku nuqanchis waqhinaman tukunanchispaq sumaqman tukunanchispaqqa ari kay qallarisun chaypiqa ñak'ariypi kawsasun. Mana sapa watachu kawsasun, sapa wataqa uchkitaman uchikan qolqanchis kan chayman hina astawan sumaqman tukusun. Kunanqa potencia. Nuqanchis mana hinatachu kay umanchispi tukunchis. Nuqanchisqa qolqallamunanchis. Ay k'aykaman qolqaya tukuy imatapis qonqankichis. Nitaq kay yachayta masq'ankichischu. Chaypi tukukun. Mana paykunaqa ninku pichus huchakun karcelman. Mana huchakun niqtinqa apamuy testigos. Testigos llullakunchayqa chaykunatapis hisk'anku. Chayraykus mana suwaskanchu, mana llullaskanchu. Suyunchispi ñawpaq hinallata kaq maypichus chay runas waqhinaman tukuytawan waqhinaman tukuchinku Boliviata, chaykunaqa qhapaq kanku, kunan riqsinkichischu. Chaykunallapuni yaykumunanku gobiernomanpis imarayku atiyniyuq kanku paykuna ninku nuqayku yachayku experienciado ninku. Mana hinachu. Paykuna suwallayta puni munanku. Nuqanchis waqhina runata chiqllananchis tiyan. Waqhina runa imataq kanman, mani hayk'aq yaykusqan gobiernoman. Ichapis kay imatachus ruwaymunan, ari cosa kanman ninman. Nuqa niyman, ichapis presidente kayman hisk'achas k'ala suwa runasta. Tukuy institucionesmanta, imaniyman, tukuy wasis kay gobiernopi llank'aku chaykunapa k'alata qhawarayman. Chayman hina sumaq runas churayman llank'ananpaq. Chayman hina qolqas rikhurimunman, chayman hina waq llank'aykunastapis ruwakunman. Ma astawan qolqay apamusaq haymanta astawanchu kunan nuqanchis debesun waq suyusman qolqata. Nitaq ni sumaq kawsaypichu kawsasun. Mana, chayta qankuna tukurinaykichis tiyan. Fomentar el comercio interno, hacer transacciones en moneda local. Imani munan fomentar. Nuqanchis kay suyunchis ukhupiqa wakinkuna dolarpi ranqanku imatapis. Mana hinachu kanman. Kay Bolivia ukhupiqa moneda nacional imaynachus bolivianos chay apaykachana tiyan. Imatapis ranqa, imatapis ranti moneda nacional kanan tiyan. Mana dólar kananchu tiyan. Chaypiqa hasta un kallpayuq kanman boliviano, hasta un maypipis rinman bolivianoqa anima ari. Kay bolivianoqa wiñan, kay bolivianoqa llank'an. Mana nisunman kay boliviano nima sonsera. Chantapis dar préstamos en bolivianos, en moneda local. De esa forma proteger
nuestra moneda y el tipo de cambio del dólar baja automáticamente. Y maraico, kay bancos pega, zona masinchista mañacamun colcalta. Paikuna ninku bolivianos picos haiki dólar pijina tipo cambio nin. Wakinkuna ay imanasakta ya kowayari imaraico. Ichapis mamo ongosqa ichapis imitata rantikuymuna chaymahina llamk'ananpaq. Kikillantaq boliviano imaynatachus mañakamun Chinamanta Estados Unidos man qolqata. Nuqanchis ninchis qolqa munaninis. Paykuna maymanta apasakunan paykuna kasunawanpaq paykuna nuqata chikllanawanpaq nispa. Paykuna ichapis Chinani ari mana kutichiwanki kay chikawataspi kay qolqaychayqa kay hallp'a kanqa nuqapaq. Estados Unidos kikillantaq. Mana kutichinchu kay umalliq kay Boliviamanta qolqata Chinaman. Chinani kay contratoy. Kay pinin kay hallp'a nuqaypata. Imanasuntaq kikin nuqanchis. Entonces charex nuqanchis kay bancospi nisun mana Boliviano interés pe qunawayki tiyan interés fijo. Dólar pe urqunkichis chayqa interés fijo kashun qankunataq hasta llank'ankichis bolivianospi. Imarayku sapa kuti dólar wicharin. Ma junt'ay atenkichischu chay prestamuta, chay mañakuyta. Imarayku dólarpi paykunaqa bolivianospi qosunkichis paykunataq dólarpi mañasunkichis interesta. Chaytachus mana t'ukunkichis. Chayqa hasta un kallpawan ari Estados Unidos man qorinku. Paykunataqa wiñachinchis. Estados Unidos pega mana boliviano raykuchu maqanakunku imaynatachus nuqanchis maqanakunchis dólar rayku. Paykuna ninku imapano boliviano munayman kay llaqtaypi apaykachaytari. Yanapanaypaq kay bolivianotari. Mana. Nuqa dólar nipa atiniu dólar ni apaykachanay tiyan. Entonces nuqanchis imarayku hina apaykachanchis paykunaqpa qolqenta. Nuqanchis pa qolqen kaqtin nuqanchis qolqenchis apaykachananchis tiyan wiñananpaq hasta un kallpayuq kananpaq. Qankuna Estados Unidos sapakutichu qonqurikamunkichis. Sapakutichu qankuna kay presidente yaykuymunanku kay umalliq yaykuymunanku presidente gobiernoman paykuna sonseras ruwanku kikillantachus ruwankichis manachari. Chantanin educación imaynatachus nuqa qankunata yachachisaykichis nuqa uchkitalla yachanchayta yachachisaykichis qankunaman imaraykuchus mana dolarta apaykachanachu llaqtanchispi. Hina yachachisunkichis wakin runas chayqa ichapis tukuy waqhina t'ukunkuman. Paykunaqa mana chayta yachachiwanchischu, paykunaqa sonserallas yachachiwanchis. Imaynatachus paykuna kunan maqanakusanku, chayman pichus atipanqa gobiernoman yaykunanpaqa, chantanan qanqa gobernador kanki, qanqa alcalde kanki, qanqa ministro kanki, paykuna kamalla chikllallakunku. Chayman hinata paykuna sapakuti qolqayuq, sapakuti tukuyman munasqankuwan ruwanku, nuqanchistaq waqay puririnchis. Chanta yanapamunchis, bloqueamunchis. Imapaq bloqueamunkichis. Nisaykichis imarayku. Kay Bolivia kanman kay ukhuy. Qankuna Bolivia bloqueamunkichis makiyta khuchwankichisman hina. Ya, hinapis kawsallashanipuni. Wataman bloqueamunkichis, waqchakiy khuchwankichis. Hinapis kawsallashanipuni. Wataman bloqueamunkichis, waqchakiy khuchullankichista. Manaña puriyatinichu. Aysakuspa imaynatachus kay katari hina aysakun cuerpon ukhunwan kikinta nuqa aysakusani. Chaymanta wataman bloqueo kallantaq kay waq makiy khuchurpawankichis. Chay manaña puriya atinichu ni mas ruayani atinichu ni makiyu ni chakiyu.
Chayman bloqueos ruallankichista kay simi taparpawankichis imagina. Wah bloqueos ruamukichis kay senkay taparpawankichis. Niapis wañusaniña qhawallaniña. Hina kankuna kankichis. Hina ruasankichis Boliviata. Chayta ruaspaqa pitaq ñak'ariptukun kankunallataq. Kankuna ovejina maqanakunkichis uq runarayku mana kay yachayniyuq kaspa. Chayraykus nuqa niykichisman kankuna chiqllankichis chay uq pichus gobiernopi karqaña chaytaqa. Ichapis kanman sumaq kusacha kanman. Mana sumaq kaqtanqa kankuna huchayuq kankichis. Imarayku kankuna churasankichis chay runa gobiernoman. Chayraykus kanman. Nin, comercio empresarial. Mana, tukusarqanina, ofrecer programas educativas. Educación financiera a la población para que entienda los beneficios de usar la moneda local y proteger de las fluctuaciones de las monedas extranjeras. Imani munachayqa. Noqanchis hark'arikunanchis tiyan kay bolivianunchista, yanapananchis tiyan kallpayuq kananpaq, mana kay imaynatachus kay dólar wicharin, imaynatachus kay euro wicharin, mana wicharinankupaq. Urak'ananpaq. Sinunqanchis astawan masqanchis dolarta, astawan masqanchis eurota. Paykunaqa wiñarinku, nuqanchistaq pampallapipuni kanchis. Chay mana kananpaq. Comercio empresarial din. Promover la concientización entre empresas sobre competencia y hacer enriquecer Bolivia y como puede ser ventajoso por el desarrollo comercio local con moneda local. Chaga nimunan tukuy ima ruwasqanchispi kay Bolivia ukhupiqa apaykachananchis tiyan qolqanchista. Pichus atin dólar rantiyta, pichus euro rantiy atin, rantichu. Mana nimanchus mana nispa. Imarayku. Manoqa nimanchu, uq runata kan mana. Si atiyniyuq kaqtinqa, atinman rantiyta. Si mana atiyniyuq kaqtinqa, nuqanchis bolivianos apaykachanallanchispuni tiyan. Imapaq kallpayuq kananpaq. Chantapis nini, kay tukuy nuqa umaypi t'ukusqayt nuqa kay saqapi qillqarini qankunapaq. Chantapis mana pay rimanchu imatachus ruanqa tecnologiawan, kanqachus manachus Boliviapi o mañakullasunpunichus waq suyusmanta upata hina 3% gonanpaq Boliviaman paykunataq 97% apunankupaq. Si mana tecnología kanqa Boliviapiqa ni hayk'a hatarikusunchu. Imarayku tecnologiaqa materias primas ninkuy rumimantaqa kay litio rumihina. Chayqa mantaqa tecnologiawanqa bateriasman tukuchinku. Chaywanqa astawan kallpayuq astawantaq valorniyuq kanman ranqanankupaq. Si rumillata sapakuti ranqasun, mani mamanpis chayasunchu. Chayraykus kay runa tecnología ari riman. Pero mana yachanchu maymantachus runas apamunqa o suyunchispichu tiyan runas yachayniyuq
ingenieros químicos, chaykuna ichapis kanman chaywan qolqa churaspa ichapis tecnología ruwasun, chayta willamunchu. Mana chayta willamunchu, chaytaqa rimarinanku tiyan paykuna rimarillanku sonserasta. Pichus entrevistan chaykuna sonseraslla tapunku, mana tapunkuchu sumaqkunasta. Chantapis waq nin ima ruanqachus manachus wasista, chanta llank'anqachus manachus runamasinchis campupi tiyakunku chaykunawan, chanta bienestar social imanimunan chay, hospitales kanqachu, médicos kanqachu, medicinas kanqachu, hampiykuna, ¿sí? Kanqachu manachu, chantapis kay awichisman hatun tatasmaña tukunku mana puriyatinkuchu wasinkupi qhipakunku chaykunapaq kanqachu atención manachu, guarderías kanqachu manachu, polideportivos kanqachu manachu, chanta contra corrupción nisunman pichu suwakunku chaykunapaq hisk'anqachanqachu manachu, payqa mana nimaninchu. Chanta imatachus ruwanqa waq suyuswan llank'anqachus manachu, si llank'anqa chaywan si llank'aymunanqa chay ima suyuswanchu llank'anqa, chaytaqa mana ninkuchu. Paykunaqa imaynatachus qallarin gobiernopi, suwasqankutaqa mana ninkuchu, paykuna empresarios kaqtin ari empresarios kani chaytaqa yachanchisña. Chanta imatachus t'ukun waq candidatumanta chaykunasllata ninku, chaykunasllata tapukunku, wakinkuna ninku tukuy sonserasta, rabiankuwan hina tukuy ima ninku paykuna kamalla nikunku. Qankuna chaylla uyarinkichis, nitaq tapukunkichischu, nitaq ninkichischu imata ruwasunmanri, pita chiklasunmanri, imarayku mana foro hina kicharikunchu maypichus paykuna tukuy ruway munasqankuta nimunkuman, imaynatachus ruwankuman chayta, nitaq chaykanchu. Paykuna candidatuqa kananpaqqa qolqi urqunku gobiernomanta, chaytataq nuqanchis qolqanchismanta churanchis paykunaman qonankupaq. Paykunalla sumaq kawsanku. Si paykunallamanpuni atiyta qosunchayqa, ni hayk'aq kanqachu nima. Nuqanchis chiklananchis tiyan sumaq runata, sumaq runa niraq ni hayk'aq sarusqanta gobiernoman. Ichapis pay ninman, imaynachus kay Bukele ninman, hisk'asaqra suwa runasta. Sinoqa qolqay apamullasaqpuni, nitaq hisk'asaqchu kay suwa runasta, chay qolqaytaqa paykunalla apakapunqanku. Imaynatachus wasiykichispi qankuna llank'ankichis, suwa kaqtinqa chinkaqtin qankuna imanakichista, nin hap'ichina tiyan pichu suwan qankuna ñapsu qhawankichis. Paykuna mana qhawakunkuchu. Imarayku charaykus mana kanchu plan contra corrupción. Imarayku si chay rikhurimun chayqa paykunaraq primeros kankuman patasqa ripunkuman, wasi hisk'achikamunkuman, ch'atasqa qhipakunankuman, mas khawatastachus ninman juez qhipakunanta chaypicha kanman. Chayraykus mana chayta ruwankuchu. Qankuna mañakichis lluqsinallanta, lluqsispa waq suwa llullaykuptinki killantachu kanman, mana chari. Nuqanchis mañananchis tiyan kay juez ninku chayta, fiscales ninku, qawanankuta imatachus ruwasqankuta. Huchachakun chayri. Maskhatachus huchachakun, imapichus huchachakun. Mana qolqi kaqtini wasin tiyancha, hallp'an tiyancha, qhachunanchis tiyan. Chaypi hina yachanqanku. Pay nin, kay Doria Medina nin, Salvadorman rini.
Imaynatach don Umay Bukele sueldon con mana hap'inch sueldonta chay sueldon yanapan waq runasta kikillantataq ruwasqani. Chaytaqa mana ninanchu karqa ch'insitumanta imaynachus Umay Bukele ch'insituman ruwarqa kikin ruwanan karqa. Payqa nin chayta runa ay chayta ruwanqa yanapana tinyaykunanpaq. Mana charaykusqankuna t'ukurinaykichis tiyan sumaqta pitachus chiqllarinkichis kay chiqllaypi kay agostupi chantapis nuqaniyman mana yanapaymanchu kay hina runataqa ichapis pantasani pero t'ukusqaywanqa mana umaypi atinichu hap'ikuyta pachaq p'unchaypi wajina kananta kay Bolivia suyu. Chayraykus rimaraykichis Chinamanta paykunaqa mana pachaq p'unchaypichus sumaqman tukunku. Paykuna phisqa chunka wataspi wajinaman tukunku. Chayta t'ukurichis mana paykuna huchayuqchu kanku pichus gobiernawanchis pichus umayuq kanku gobiernopi chaykuna huchasniyuq kanku paykuna ñawirinku contratusta paykuna qillqarinku paykuna yachaspa imatachus haywasanku chay qullqirayku paykuna raqhanku. Chayllani riyman kaykamalla waq videopi tinkurpasun ama qhipakuychischu t'ukurichis ñawpaqman rinanchis tiyan uq runa hinalla uq ñawiyuq uq hawayuq uq t'ukuyuq imatachus qankuna munankichis chayraykus qankuna sumaq runa chiqllarinaykichis tiyan kaykamalla waq videopi tinkusun.